out. Idemo. Busted! Oh my fucking god. Nekaj mi ne da ono. Ko da ne znam. Došli smo na gledalište, oh yeah. Oh yeah. A počekajte da vam dođem do 6 zvijezdica. Znači došli sam do 3 zvijezdice, znači uhapsili su me, nisam više htio, s vama želim do 6 zvijezdice sada. Jeste vidio ovo, jeste? Izaći ćemo sad. I sad ćemo igrat moment. Kakva aplikacija mi se mora očitat. Kaj? Ćeš maškare? S kim? Sa mnom? Kada? Sa Petrom i sa njegovim bratićem. Kada? Danas. Koliko? Ne znam, budemo se dogovorili. Onda? Može? Ja sam se s prijateljima, budem vidio. Pa da, idem ja. Pa... Nju danas. Ja imam. Samo zadnji dan, zato vidim. Kamera. Da. Nakon engleskog dođem doma, preskinem se u tim i... Imaš englesku 2. U 2:10. Ajde onda ćeš... Jan, kad ideš ti u maškare? U 5:30. Dan. A, kaj ti pitaš? Ajde. Ne, radim kameru. Jan, Da. čuj. Mogu ja uzeti tvoj kostim? Pa nemam ja onda kostim. Evo idemo. Ujeb! Evo ga, samo da vidimo ovdje.
A ovdje smo u moj svijet. Kaj? Što ću ja onda biti? Ne znam, pa možeš si kupit to, otići s mamom kupit kostim. Što bi mogla? Kaj? A kaj bi ja onda bio? Ajde jesi. Pa imaš masku. Znaš kaj bi ti onda djelo? Kaj? Mogu bi obući sve crno i sad neki crni gornji dio. Pa da, i staviš masku. A ja imam svoje odijelo. Jako dobro. Ajde. Fino jelo. Evo ga, samo opreste. Samo da odem pod dev. Evo ga, opreste, ovako. Odložim mi tega. Fran. Si na WC-u? Ha? Ajde ovdje jesi. Jene leti. Kralj. Daj se makni! A Isuse! Kralj. Baš si glupa! Kak si rekao baki? Pogledaj me u oči. Pogledaj me u oko. Jan, Kaj? ispričaj se. Ispričaj se baki. Baki svoj se ispričaj. Koja te nosila od malena. Hej! Oprosti! I ljubila i grlila dok si bio mala beba. Udovoljavala svemu. Evo ga ljudi, napokon smo gotovi. 7 minuta već. S čim? Morao sam postaviti svjetlo tamo gore. Nešto sam zaboravio. Sad ću to napraviti. Čekaj, letiš. Ne leti. A leti još jedan. Pa da svi, jel kaj tebi ne? Kad igraš, kad snimaš. Nisam još ni probao snimati. Evo, to ću staviti ja. Evo, tu imam jednu podlogu. Ne, koji sam ja sad? Evo ga, i tako smo gotovi. I tako smo gotovi s još jednom epizodom Minecraft preživljavanja. Nadam se da vam se svidjela, a stavite like i doviđenja!